Bukele ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyimbono lenkulu namhlanje kuseni ukuthi ningene elivile manje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu uyaphila kwethembekile. Hlele esihlabeni sakhe sebukhosi siyakhadimula phambana imibane egameni lika Jesu Kristu. iBhayibheli lithi akabhekeki ngemehlo enyama egameni lika Jesu Kristu lithi idalo lizokuyamdumisa day and night. They never rest to say holy holy is the Lord Almighty, the Lord who was, is and is to come. Nasemhlabeni siyamdumisa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngitsike mbukeli wami ekhaya uthandekako asingene sifunde livile isikhathi nasekuseni egameni lenkosi ngoba livile uNkulunkulu limgcoka liyaqinisana emadodeni acekako egameni lika Jesu Kristu. Iphinde futhi siphakamise ikakhulu nasekumadini uNkulunkulu libuyise lithemba kulabethe lithemba. La ukhona khona mbukeli ekhaya ngithi angikhulume ngenzaba lenkulu kakhulu ngoba sisembini la sikhona khona empilweni sisembini babukele emakhaya egameni lika Jesu Kristu. Kunembi lesibhekene nayo la egameni lika Jesu Kristu ngoba imbi babukele bami labathembile abathandekako imbi lesibhekene nayo akusiyo imbi yenyama egameni lika Jesu kepha yimbi yakamoya egameni lika Jesu Kristu. Wena ungawubuka umuntu ungathi uyakuhlukubenda, ubuka umuntu ungathi uyakuzonda, ubuka umuntu ungathi uyakuhleba, ubuka umuntu ungathi mhlawumbe ukhuluma kabi egameni lika Jesu Kristu. Hayi Nkosi yami akusinga lo muntu lo lokuhlebako egameni lenkosi kepha kunembi la lekhona eveni likamoya. Imbi lesibhekene nayo yimbi yakamoya egameni lenkosi. Ngithi asingene sibuka lokho ukuthi siwanqoba njani ama spiritual battles egameni lika Jesu Kristu. Ngoba le imbi yakamoya sinqoba kanjani egameni lika Jesu Kristu ngoba imbi yakamoya ayiliwa enyameni egameni lenkosi. Because kule bantu abakhona emakhaya lathi khanza sathe imbi yakamoya wayilwa ngenyama egameni lenkosi. Walwa imbi yakamoya wayilwa ngenyama utawehluleka egameni lika Jesu Kristu. Labanye manje bahleli phasi bagivapile ekukholweni, bagivapile ekuthandazeni, bagivapile ekufunzeni live la uNkulunkulu. It is because labantu laba abakakhona identify ukuthi yimbi le kanjani ababhekene nayo embi kwabo egameni lenkosi. Imbi yakamoya kuze uyinqobe egameni lika Jesu Kristu. Kufuna ukuthi usonzele kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Usonzele kakhulu uNkulunkulu mangabe le mihlasela egameni lenkosi. Uyanjani ke manje uNkulunkulu? Uya through prayer egameni lenkosi. Uya through prayer and fasting egameni lika Jesu Kristu. Uyathandaza, uyazila. Ngiyamthandaza umuntu lothi mangabe ethi ngingathi shaya impilo yakhe afunze ukuthandaza egameni lenkosi. Ayekele kulala, ayekele ukugive up, ayekele ukukhala. Mukele ekhaya asesikhale kancane sithandaze kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Asesisole kancane sithandaze kakhulu egameni lenkosi. Sifunze live la uNkulunkulu ngoba live la uNkulunkulu ngilo kanye emadimoni la lesabako. Emadimoni awesabi ukukhala kwakho, emadimoni awesabi kulila kwakho, emadimoni awesabi Nkosi yami konke longakwenda kepha emadimoni esaba into yinye. Live la uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. When you quote the scripture egameni lenkosi emadimoni abese ayathuthumela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi la ukhona khona ekhaya no matter ukuthi ngiphi lembi lobhekene nayo egameni lenkosi usambini la imbi yakamoya. Khohlwa ngethi inkinga, ukhohlwa ngekhala bese uphakama kakhulu emthandazweni egameni lenkosi. Incwadi lapha eBefesu chapter number 6 verse number 12 egameni lenkosi lithi uzombhala lapha ngoba asilwe nebantu kodwa silwa netikhulu temimoya nemandla nebabusi bendalo yalobumnyama egameni lenkosi. Nayi inzaba mukele ekhaya la khona nami umuntu uyahleba ukhuluma kabi nawe khaba bahleba babeke mabala egameni lenkosi. Kepha lo mbhali uthi asilwi nalo muntu loyo egameni lenkosi. Nami maketala ekhaya uyakwenyanya ukhuluma kabi kepha lo mbhali uthi asilwi namaketala egameni lenkosi. Nangu usikoni wakho ukhuluma kabi ukubeke mabala lo mbhali uthi asilwi nasikoni wakho egameni lenkosi. Kepha uzombhala lapha uzobhala ngoba asilwi nanyama nagazi kepha sinetikhulu nebabusi bendalo yebumnyama. In other words kunetikhulu letisemkhathini, kunetikhulu letisemkhathini letibhebhetela nabantu labahlubethe ngokuthi Nkosi yami bahlubethe. These people they are under influence egameni lenkosi of this entikhulu egameni lenkosi. Uzombhala lapha Nkosi yami mawuqhubeka ufunza lokho sithi ukuthi ngabo hlomanini tonke tikhali egameni lenkosi taNkulunkulu. Emukele ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Wena ukhala ngeke ukuside, lalela kushaya umuntu lokhilebako ngeke ukuside, lalela kuphendulana nemuntu lokhilebako ngeke ukuside, lalela kushaya umdabu wakho akunokusida lokho egameni lenkosi. Kepha lo mbhalo usilapha asihlome tonke tikhali. Sithi ngemakholwa lapha ekhaya ukhona lata ufuna
ukuhloma tonke tikhanda uNkulunkulu ngoba Satan there are weapons lasebenza ngawo. Kwekuqala it is deception, kwesibili it is lies. Egameni lenkosi lokuthi afike akudukise egameni lika Jesu Kristu akutshele ukuthi lo uNkulunkulu wakho akasekho, lo uNkulunkulu wakho akasana nzaba nawe, lo uNkulunkulu wakho Nkosi yami afiyakutshele ukuthi lesifo sakho esikuphethe manje ngeke usaphila kiso. Egameni lenkosi akutshele ukuthi lo msebenzi lo ufunako ngeke usawuthola egameni lika Jesu waseNazaretha. Kepha namuhla sithole amagama uthi lo mbhalo lapha asilwi nanyama nagazi, kepha silwa netikhulu nebabusi bendalo yebumnyama yembukele ekhaya lapho la ukhona khona. Ngithanda ukutshela amagama ngithi lembi lesembi kwakho idzinga ukuthi uyilwe ukumoya, ukhumbule ukuthi ayisiyo imbi yenyama le. Egameni lenkosi uzobhali hlomani nitonke tikali sidzinga lukholo lapha ekhaya egameni lika Jesu. Akusitonke tikali letingasebenza kulembile lembi ya moya egameni lenkosi, kepha tikali tamoya kaNkulunkulu. These weapons are prayer, in reading the word of God and fasting egameni lenkosi. Tikali leto lesinqoba ngato emadimoni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabona nje uyakhala utelethemba liphelile egameni lenkosi. Uthatha impi ya moya uyilwa ngenyama. Lalela ngutshela indzaba ngithi basenyameni batawulwa ngenyama, kepha sineba komoya asilwe ngamoya egameni lika Jesu Kristu. Singalwi njengabo uzombhala lapha ningalilingisi lelive, kepha kuqulwa ingqondo tenu egameni lenkosi. Ningasafana njengabo bona balwa ngenyama, thina sini njengabo silwa kamoya egameni lika Jesu Kristu. Mbukele ekhaya la ukhona khona egameni lika Jesu Kristu. Ngithi lembi le ayisiyakho kepha yakamoya egameni lenkosi. Awusube usasola umuntu, awusube usashaya umuntu, asuphendula thandaza egameni lenkosi. Yathi indzawo yakho la uthole amandla khona. Khumbula ukuthi lembi lobhekene nayo ayisiyo imbi yenyama kepha yimbi yamoya egameni lenkosi, ngoba lelive leli ngeke lisanze, lelive litawuphambana nasi, lelive litawusilwisa ngoba sibantu bakamoya egameni lika Jesu Kristu. Kepha singemakholwa nathi mangabe iphakama lelizinga lalembi besaphakama kakhulu kamoya egameni lenkosi. Lembi mayishaya likholwa lingahlali phasi, kepha lithandaze kakhulu egameni lenkosi. Mangabe lembi ihlasela kakhulu nawe uthandaze kakhulu, asukhala asusola umuntu, asusola isihlobo sakho, kepha thandaza kakhulu. Yimbi yakamoya le egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Idzinga abantu lapha ukholwa ukuthi uNkulunkulu wasezulwini utabalwela egameni lika Jesu Kristu. Ngithi mbukele ekhaya lapho khona ungabe usakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphe amandla ukuthi inqobe lembi. Namuhla mhlawumbe sovuma silembi seyiwinile, ayikawini, sisaqhubeka sayakhona egameni lika Jesu Kristu. Mhlawumbe sovuma ngathi vele lekhaya lakho soliluzile sebalithethe egameni lenkosi. Yimbi lena ayikakwehluli, thandaza egameni lika Jesu Kristu. Ngabe uvuma ngathi vele umsebenzi Nkosi yami lo ufunako ngeke usawuthola, lalela yimbi yakamoya lithandaza egameni lenkosi. Kunema forces lavimba ukuthi wena ungawuthola umsebenzi egameni lenkosi, noma sowufunga ngathi wena utaze ufe ungashadanga, lalela usembini, thola amandla wena. Lembi le ayisiya yenyama kepha yakamoya, thandaza egameni lika Jesu Kristu. Uphakame ekumathini uNkulunkulu. Akutshela indzaba, the more uthandaza utawuthola amandla, utawuphakama ekumathini uNkulunkulu. Mbukele ekhaya ngiphindze ngisho ukuthi lembi lobhekene nayo akusiyo imbi yenyama kepha imbi yamoya. Mawulwa imbi yamoya uyila ukamoya egameni lika Jesu Kristu. Ngani ke manje ngekuthandaza kufunza livi nekusila. Mbukele ekhaya angikhuleke nawe usanqoma ukuthi lembi yamoya ngifuna kuyilwa endingayincoba. Nangombukele ekhaya uNkulunkulu phela usiyamkhulekela egameni lika Jesu, igama elinamandla, igama eliphakanyisiwe. Naye imbi isembi kwakhe egameni lenkosi. Yapha ngiyamkhulekela manje nesibindi akwathi kuyincoba. Wendele kuhle begama lika Jesu Kristu. Amen. Mbukele ekhaya ngomprofeti lo phela amadimoni egameni lika Jesu, igama elinamandla. Ngithi angiphindze ngene ngisho ukuthi utawufuna ukumbona umprofeti for E1-on-1 ukhona ngalesithathu, ukhona ngemgcibelo kusukela nga11 ekuseni late egameni lenkosi. Utawufuna khona nasi siyakhonda ngama Sundays kusukela nga10:30 ekuseni late egameni lenkosi. Utawufuna ukumbona umprofeti for E1-on-1 utawushaya nombolo ekutheni uthi 76357474 kanti ke sesingobhala uthi 79490 Mbukelo wami lothandeka ko uyingodo lenkulu ukuhlanganisana kunye nawe nalamuhla. Ngathi inkulu ngasezulwini akakubusa kuphakamise kakhulu ekumadingela akuphe nemandla egameni lenkosi. May God bless you all ekhaya. I love you.